Arambai News Guwahati da Mithilongi Pau Tabiruba Singbu Yan Handu Muktada Chingangbam Suzitrani na Kurum Jare. Hosing a Sigi Samlapa Mariba Pau Sing Lobirase. Ngasi Ajadi ka Amrit Mahotsav ka Mari Lenana Kasargi Bon Tarapura Chamaga Niputarabat Suba Battalion CRPF Amadi National Institute of Taekwondo Anina Kusamnaduna Har Ghar Tirangagi Rally Chatkre. Rally Asida Kungangasigi Mahairoi Shingamadi Kunja Singsu Sarukiyaki. Battalion asigi Inspector Prashant Singh amadi Bisham Singh loinana Institute asigi Instructor Govind Devna rally asigi makok chingki. Rally loraba matung Bon Tarapur Auditorium Hall da thorom amasu pangthoki. Thorom asida S Major President United Rural Development Bon Tarapur na thoromapu oiki. Mifam asida Mutum Babaton Chunilal Singh Haurongbam Bimol amadi L Kulachandra na chingbasu saruk yaki. Thorom asida ning tambagi phiralgi maroiba amadi Azadi ka Amrit Mahotsav ka iroinana wafum kaya phongdoknaki. Thoromgi aroibada National Institute of Taekwondo gi mahairoisingna makhal makhal gi oiba taekwondo demonstration utuna mayamda yenghanki. Chaliba chahi asigi lakliba September 12 da Assam Manipuri Kala Academy na chahi yankai surakpagi Golden Jubilee Celebration gi damak ngasi Celebration Committee amadi Reception Committee semkhre. Celebration Committee gi Chairman oina Saikhom Komlakanta amadi Reception Committee gi Chairman oina Samar Luwang Bukhanki. Loinana Subcommittee Taret have the Finance, Cultural, Media and Publicity, Accommodation and Food, Stage, Light and Sound, Souvenir amadi Advertisement ki oina Subcommittee Taret amasu semki. Malemgi Maitena Taba Mapam Ayambada Pangtukna Kibagum, Assamgi Mapam Kayadasu, Paktaknana, Chamaga Kuntramathoi Suba, Atobu Singing Ningsing Numat Pangnumit Pangtoki. Guwahati Bakra Paragi Madop Dasu, Beltola Manipur Welfare Organization BMWO Nasin Langduna, Atobu Singi Ningsing Numit Pangtoki. Beitri Kendrazi Tangal General Gimitamda Dup Tomai Katuna, Haikat Lekat Tamki. Organization gi President Nongthombam Braja Mohana Mifama Poiduna Pangthokiba Thoromasida Chief Guest Oina Colonel Birendra Kumar Loinana Thiam Gaurachandrana Guest of Honor Oina Daisa Famki. Secretary S. Surja Borona Welcome Address PK. Colonel Birendra Kumar, Professor Ranjit Leisungbam Rajkishorna B. Kendrazit Thangal General Gimaramda Marik Jumna Wangangki. Aroibada Jagoi Saina Laitinglaba Cultural Gyoba Program Mahiroi Singna Utki Haina Vice President Ras Kishorna Thadorokpa Chirol Amana Phongdorakle. National Highway Manipuri Development Society Silchar Nasu Sinlangduna Silchargi Sanghat Tilen Das Colony da Pangthokre. Thoramasida Society asigi member oriba T.H. Jain Tasingi Machanupa T.H. Langambabu Handak CVS in a low examination da Chada Humbudramari Pangduna Mai Paglak Pagidamak Taramna okay. Ayuki Matamda Luki President L. Champalal Singh na Luki Piral Chinkhatki. Mipamasida Luki President L. Champalal Vice President R.K. Binod Amadi T.H. Bijoy Luki Member L. Harilal Amadi Advisor O Maniharna Chingbana Daisa Famki. Lupki General Secretary Naurem Razen conduct Okiva Thoromasida S. Gokulkanta H. Megharas R.K. Manishana A. Chandmani Amadi L. Punyabati na Chingbana Wangangki. Thorom Loisilaba Matung General Mipam Amasu President L. Champalal Singhi Sangai da Pangthoktuna Society asigi Chokho Thorangi Maramda Khanaki Haina Media and Information Secretary Y. Profulo Singh na Thadorokpa Chirol Amana Phongdorakle. Rural Development Association RDA Palarbon gi Sanglendasu Marches Day gi Thorom Pangthoki. Thoromasida Panthuibi Meralup Palarbon gi President Beni Mishra RDA gi Advisor Kaidem Gaura Hari Nimai Chan Sharma Hanagi Ex General Secretary Maishnam Uttam Kumar Loinana RDA gi President T.H. Jogendra General Secretary Maishnam Jitin Amadi Lupki Ati Member Singh Loinana Khungangi Ahal Laman Amadi Mahairoi Kyanasu Saruk Yaki Haina General Secretary Maishnam Jitena Thadorok Pachirol Amana Kanghalakle.
Rural Development Organization Tolen Khungi Liching Makadaso Apunba Mahila Village Organization Amadi Young Farmers Club Tolen Khunga Loyana Rural Development Organization Tolen Khungi Office President Ngangom Basanta Kumar Singh na Piral Ticket Pagaloyana Haikat Lekat Tamduna Numidasibu Pangthoki Amadi Numidang Wairamda Tongal Kudingi Mirakatuna Athoba Singda Ikai Kumnaba Udki Jadigi Piral Chinkatuna Har Ghar Tirangagi Thoromso Pangthoki Haina General Secretary Ngangom Jitendra na Thadorokpa Chirol Amana Phongdorakle. Patriots Day Thoram Patriots Day Celebration Committee Manja Karbiang Longnasu Sinlangduna Manja da Laiba Open Hall Manipuri Basti da Pangthokre. Thoramasida K Gulab Singh na Luchingduna Athoba Singh da Haikat Lekat Tamlaba Matung Celebration Committee ki President Y Bimol Singh na preside togduna Open Session amasu Pangthoke. Thoramasida Tilotama Hasno MSc KAAC Difuna Chief Guest H. Romavala Devi Chairperson Hozai Jila Parishad Khangembam Anandi Advisor Amkil Imphal Laurembam Nganbi President Amkil Imphal YK Dhiren Meitei Vice President UCM Imphal W. Second Co-Convener JCILPS Manipur TH Manikumar Singh Secretary MSPA M. Sumila Devi President Dholpukri Anchalik Panchayat L. Ingangamba Secretary General Manipuri People's Front MPF Assam Phamdom Manibabu Advisor Amsuna Chingbana Guest of Honor Singh Oike H. Pramodini Devi na Welcome Address Pirabamatung L. Rita Devi Secretary Celebration Committee na Keynote Address Amadi KH Pratima Mitei na Vote of Thanks PK Thoromasida Dr. Frit Sabam Biramani Editor Iche Mamadi Arambai su Wangangki Thangal General Statue Installation Coordination Committee Lakhipur Kasarna su Martyrs Day gi Thoromga Iroyana Chingya Lekai Phuler Dolda Thangal General gi Mitam Maikhum Hangdokre Lakhipur Laiba Bir Tikendra Jiramadi Subhash Chandra Bose ki Mitam Singda Hekat Lekat Tamduna Ikai Khumnaba Utpagaloyana Ningthem Pukrida Tarpan Sukatki Tungda Miyam Punna Lakhipuragi Chingya Lekai Laiba Thangal General gi Mitam Lairiba Maphamadu Fawba Yaifa Khongchat Amasu Chatki Lakhipur gi MLA Koksik Raina Thangal General gi Mitam Maikum Hangdoki Thoromasida Kasar gi DC Rohan Kumar Jhasu Sarukyaki Aroibada Lakhipur Block Laiba Multipurpose Community Hall da Mapungoiba Thoram MLA Koksik Rai amadi Rohan Kumar Jha DC Kasar Yauna Pangthoki Thoramasigi Matung Wapokpi Karong Kasardasu MLA Koksik Rai na Bir Tikendriji Mitam Maikum Hangdopugi Thoram Amasu Pangthoki Thoramasida Mutumrina Chairperson MDC K. Sarad Kumar General Secretary BJP Manipur Pradesh Amadi Atai Maruiba Miyoi Kyasu Sarukyaki Lakhipur Kendra gi Manung Chana Dilkhus GP gi Manung Chana Dilkhus Dilavasti North Laiba Model Angalwadi Center No. 1 MLA Kausik Raina Sangakre Thoromasida Sanjay Thakur President Lakhipur GP Mandal Aviram Sharma Chairman OVC na Chingbaso Saruk Yaki Sipur Village Development Amadi Sipur Navjyoti Club Aninasu Punna Senlangduna Jogi Jangi Hozaida Athoba Singi Ningsing Numit Pangthoki Ayukta Dr. Rajkumar Ranjan Union gi State External Affairs Amadi Education Minister na Gita Mandir Hozaida Khilliba Pauna Brajavasi gi Mitamda Haikat Lekat Tamkibaga Loinana Salai Taret ki Phiralso Chingkhat ki Loinana Gita Mandir Hozaida Nauna Sariba Imoinu Market Sangabagi Thoramda Minister R.K. Ranjan Hozaigi MLA Ram Krishna Ghosh Amadi Amukogi President Khoiroijam Nandluwangna Rivan Kaktuna Hangdoki Hozai Kaitel Anobida Lariba Bir Tikendrujit ki Mitamdasu Saknareba Miyoi Ahumasina Luchinduna Haikat Lekat Tamki Sipur Jogijanda Ben Party na Chingba Yauna Union Minister Amadi MLA na Chingba Kayabu Lei Amadi Kabok Chaiduna Taramna Oki Nauna Khiliba Ibudo Tikendrujit ki Mitambu Union Minister Dr. Ranjana Luchinduna Maikum Hangdoki Apongwa Miphamda Laishram Gulab Manipuri Short Story Society India gi President na Miphamapu Athoiba Mithungoina Dr. Rajkumar Ranjan Amadi Hozai MLA Amadi Amuko gi President na Guest of Honor Oike Manipuri Sahitya Parishad Assam Hozai District ki President Tensubam Manihar Amadi Samaj Sevak KH Jivansu Daisafam K
ꯑꯈꯟꯅꯕ ꯋꯥꯉꯥꯡꯂꯣꯏ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯔꯦꯟ ꯂꯥꯛꯄꯝꯅꯁꯨ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯈꯤ꯫ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯣꯝ ꯒꯨꯂꯥꯞꯅ ꯏꯕ ꯁꯩꯍꯧ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯩꯍꯧ ꯅꯣꯔꯊ ꯏꯁꯄꯨ ꯁꯩꯊꯥꯖꯕ ꯏꯁꯩꯕꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ H. ꯔꯘꯨꯃꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯣꯏꯕꯝ ꯑꯣꯡꯕꯤ ꯏꯕꯦꯝꯆꯥ ꯑꯅꯤꯅ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯈꯤ꯫ ꯗꯛꯈꯤꯟ ꯎꯗꯩꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯅꯤꯃꯂꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯑꯌꯦꯛꯄꯝ ꯀꯨꯟꯖꯃꯣꯍꯟꯅ ꯁꯩꯗꯤꯟ ꯃꯄꯨ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡ ꯁꯩꯗꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯅꯕꯖ꯭ꯌꯣꯇꯤ ꯀ꯭ꯂꯕꯀꯤ ꯁꯩꯁꯛꯄꯁꯤꯡꯅ ꯑꯀꯟ ꯑꯊꯧꯁꯤꯡꯕꯨ ꯁꯩꯊꯥꯕ ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯇꯨꯅ ꯊꯧꯔꯝ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯈꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯏꯕ ꯂꯨꯞ ꯑꯁꯥꯝ ꯍꯣꯖꯥꯏꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯊꯥꯡꯖꯝ ꯕꯤꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯏꯠꯁ ꯗꯦꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ ꯃꯟದಿꯔ ꯕꯣꯇꯥꯒꯨꯂꯤ ꯒꯨꯋꯥꯍꯥꯇꯤꯗꯁꯨ ꯃꯆꯨ ꯇꯥꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯊꯣꯛꯆꯣꯝ ꯉꯧꯕ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯒꯣꯕꯤꯟꯗ ꯃꯟꯗꯤꯔ ꯄꯔꯤꯆꯥꯂꯅꯥ ꯀꯃꯤꯇꯤꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯁꯥꯏꯗ ꯇꯧꯈꯤ꯫ ꯀꯔꯅꯦꯜ ꯂꯥꯏꯔꯦꯟꯖꯝ ꯕ꯭ꯔꯖꯙꯣꯟ ꯁꯤꯡꯅ ꯆꯤꯐ ꯒꯦꯁꯠ, ꯀꯔꯅꯦꯜ ꯇꯦꯟꯁꯨꯕꯝ ꯒꯣꯀꯨꯜ ꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯧꯔꯥꯅꯤ ꯀꯨꯁꯨꯝ ꯁꯔꯃ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯃꯍꯤꯂꯥ ꯁꯃꯤꯇꯤ ꯕꯣꯇꯥꯒꯨꯂꯤꯅ ꯒꯦꯁꯠ ꯑꯣꯐ ꯑꯣꯅꯔ ꯑꯣꯏꯈꯤ꯫ 64 ꯁꯨꯕ ꯅꯤꯡꯇꯝ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯖꯥꯗꯤꯒ ꯑꯃ꯭ꯔꯤꯠ ꯃꯍꯣꯠꯁꯕꯀ ꯏꯔꯣꯏꯗꯅ ꯆꯤꯐ ꯒꯦꯁꯠꯅ ꯖꯥꯇꯤꯒꯤ ꯐꯤꯔꯥꯜ ꯆꯤꯡꯈꯠꯈꯤ꯫ ꯃꯨꯇꯨꯃꯣꯡꯕꯤ ꯃꯟꯖꯨꯕꯂꯥꯅ ꯀꯟꯗꯛ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯣꯏꯠꯁ ꯗꯦꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯊꯧꯕꯁꯤꯡꯗ ꯍꯩꯀꯠ ꯂꯩꯀꯠ ꯇꯝꯗꯨꯅ ꯍꯧꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯁꯥꯗꯤꯀꯥ ꯅꯥꯎꯔꯦꯝꯅ ꯁꯩꯍꯧ ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯈꯤ꯫ ꯀꯩꯁꯥꯝ ꯍꯦꯝꯆꯟꯗ꯭ꯔ, ꯎꯁꯝ ꯔꯥꯖꯀꯨꯃꯥꯔ, ꯌꯥꯡꯂꯦꯝ ꯕꯤꯔꯣ, ꯂꯥꯡꯒꯣꯜꯂꯥꯛꯄꯝ ꯅꯟꯗꯕꯥꯕꯨ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯥꯗꯤꯀꯥ ꯅꯥꯎꯔꯦꯝꯅ ꯏꯪ 1919ꯒꯤ ꯋꯥꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯊꯧꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯈꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯊꯥꯡꯖꯝ ꯏꯕꯣꯕꯤꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯅꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯑꯊꯧꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯀꯂꯥ ꯀ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁ ꯅꯝꯕꯔ 1 ꯄꯤꯄꯜ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯤ ꯂꯪꯀꯥ ꯑꯁꯥꯝꯅꯁꯨ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯁꯥꯝꯗꯁꯨ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯑꯁꯤꯅ ꯅꯝꯕꯔ 1 ꯄꯤꯄꯜ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯤ, ꯃꯦꯔꯤꯀꯣꯝ ꯚꯤꯑꯣ, ꯎꯖꯥꯂꯥ ꯚꯤꯑꯣ, ꯆꯤꯇ꯭ꯔꯪꯒꯗꯥ ꯁꯦꯜꯐ ꯍꯦꯜꯞ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯃꯗꯤ ꯎꯗꯦꯁꯅꯥ ꯑꯦ ꯖꯥꯒ꯭ꯔꯤꯇꯤ ꯃꯟꯆ ꯍꯣꯖꯥꯏꯒ ꯄꯨꯟꯅ ꯈꯨꯠꯁꯝꯅꯗꯨꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯋꯥꯍꯦꯡꯕꯝ ꯖꯣꯏꯀꯨꯃꯥꯔꯅ ꯀꯤꯅꯣꯠ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁ ꯄꯤꯈꯤ꯫ ꯆꯣꯡꯊꯥꯝ ꯏꯟꯗꯤꯔꯥ ꯆꯅꯨ, ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯅꯥꯒꯥꯎ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯍꯦꯟꯗꯂꯨꯝ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧꯈꯣꯡꯖꯝ ꯃꯦꯃꯤ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯗꯨꯅ ꯕꯤꯔ ꯇꯤꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯖꯤꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯪꯒꯥꯜ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯊꯧꯕꯁꯤꯡꯗ ꯍꯩꯀꯠ ꯂꯩꯀꯠ ꯇꯝꯈꯤ꯫ ꯍꯔ ꯘꯔ ꯇꯤꯔꯪꯒꯥ ꯑꯚꯤꯌꯥꯟꯒꯤ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯕꯔꯥꯛ ꯇꯝꯄꯥꯛꯀꯤ ꯕꯤꯅꯥꯈꯥꯟꯗꯤ ꯄꯥꯔꯠ 2 ꯋꯥꯡꯈꯦꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯂꯩꯕ ꯁꯤꯄꯣꯏ ꯃ꯭ꯌꯨꯇꯤꯅꯤ ꯏꯪ 1958-59 ꯃꯦꯃꯣꯔꯤꯌꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛꯁꯟ ꯀꯃꯤꯇꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃ꯭ꯌꯨꯇꯤꯅꯤꯁꯤꯡꯒ ꯕ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁ ꯂꯥꯟꯃꯤꯁꯤꯡꯒ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤꯕ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯂꯥꯟꯊꯦꯡ ꯉꯥꯏꯊꯦꯝ ꯏꯪꯈꯣꯜꯗꯁꯨ ꯑꯣꯒꯁꯠ 16ꯗꯒꯤꯅ 15 ꯐꯥꯎꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ 6ꯅꯤ ꯆꯨꯞꯅ ꯆꯠꯊꯒꯗꯕ ꯇꯤꯔꯪꯒꯥ ꯑꯚꯤꯌꯥꯟ ꯀꯃꯤꯇꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯌꯨꯝꯅꯥꯃꯅꯤꯁꯤꯡꯅ ꯍꯧꯅꯕꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯐꯤꯔꯥꯜ ꯆꯤꯡꯈꯠꯇꯨꯅ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯕꯤꯅꯥꯈꯥꯟꯗꯤ ꯕ꯭ꯂꯣꯛꯀꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯁꯥꯝꯁꯨꯜ ꯑꯂꯝ ꯆꯧꯙꯨꯔꯤ, ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯔ ꯁꯕꯥꯁꯤꯁ ꯗꯦꯕ, ꯕꯤꯅꯥꯈꯥꯟꯗꯤ ꯘꯥꯠ ꯖꯤꯄꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯑꯦꯁ ꯍꯦꯂꯦꯟ ꯕꯥꯕꯨ ꯁꯤꯡ, ꯕꯤꯅꯥꯈꯥꯟꯗꯤ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤ ꯃꯟꯗꯜ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯑꯦꯝ ꯕꯤꯗ꯭ꯌꯥꯄꯇꯤ ꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯃꯤꯇꯤꯒꯤ ꯑꯇꯩ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯇꯧꯔꯥꯡꯕꯝ ꯅꯣꯒꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯤꯡꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯑꯣꯒꯁꯠ 18 ꯈꯨꯃꯟ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯂꯛꯈꯤꯄꯨꯔꯅꯁꯨ ꯑꯊꯧꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯂꯣꯏꯁꯪꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯀ꯭ꯂꯕꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯏꯪꯎꯗꯝ ꯇꯔꯨꯟ ꯀꯨꯃꯥꯔꯅ ꯖꯥꯇꯤꯒꯤ ꯐꯤꯔꯥꯜ ꯆꯤꯡꯈꯠꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯃꯤꯐꯝ ꯃꯄꯨꯁꯨ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯈꯟꯅ ꯅꯩꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯏꯪ 1919ꯒꯤ ꯅꯤꯡꯇꯝ ꯂꯥꯟꯗ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯊꯧꯅꯥ ꯐꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯀ꯭ꯂꯕꯀꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯏꯪꯎꯗꯝ ꯕꯤꯅꯣꯗ, ꯇꯈꯦꯜꯂꯝꯕꯝ ꯑꯔꯨꯟ ꯀꯨꯃꯥꯔ, ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯊꯧꯕꯨꯔꯦꯟ ꯍꯨꯏꯔꯦꯝ ꯕ꯭ꯔꯖꯕꯥꯕꯨ, ꯕꯤꯅꯥ ꯗꯦꯕꯤ, ꯔꯟꯖꯤꯇꯥ ꯗꯦꯕꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯀ꯭ꯂꯕꯀꯤ ꯊꯧꯕꯨꯔꯦꯟ ꯏꯪꯎꯗꯝ ꯗ꯭ꯋꯤꯖꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯀꯦ ꯋꯥꯡꯂꯦꯟꯈꯣꯝꯕꯅꯆꯤꯡꯕꯅ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯈꯤ꯫ ꯑꯊꯧꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡ ꯅꯨꯃꯤꯠꯀ ꯏꯔꯣꯏꯅꯅ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯃꯈꯨꯝ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤ꯫ APM ꯏꯃꯥ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯂꯥꯏꯔꯦꯝꯕꯤ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁ, ꯅꯣꯇꯨꯟ ꯕꯖꯥꯔ, ꯍꯣꯖꯥꯏ ꯑꯁꯥꯝꯗ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯄꯣꯔꯝꯂꯦꯟ ꯃꯔꯨꯞ ꯍꯣꯖꯥꯏ ꯑꯁꯥꯝꯅꯁꯨ ꯁꯤꯟ ꯂꯥꯡꯗꯨꯅ ꯅꯣꯡꯊꯣꯝꯕꯝ ꯀꯃꯜ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁꯩꯔꯦꯡ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯄꯂꯦꯝ ꯏꯃꯥ ꯐꯣꯡꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯕꯔꯥꯛ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯌꯝ ꯑꯦꯟ ꯂꯥꯏꯕ꯭ꯔꯦꯔꯤ, ꯕꯣꯟ ꯇꯥꯔꯥꯄꯨꯔꯅ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯁꯪꯂꯦꯟꯗ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯌꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯗꯣꯅꯔ ꯎꯁꯝ ꯅꯤꯈꯤꯜ ꯁꯤꯡꯅ ꯏꯈꯪ ꯈꯪꯍꯧꯗꯅ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯑꯣꯒꯁꯠ 8ꯗ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕꯗ ꯑꯋꯥꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯌꯝꯒꯤ VP ꯁꯇ꯭ꯌꯕꯇꯤꯅ ꯃꯤꯐꯝ ꯃꯄꯨ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯥꯎꯔꯣꯡꯕꯝ ꯔꯥꯖꯃꯅꯤ, ꯃꯨꯇꯨꯝ ꯔꯨꯞꯃꯣꯍꯟ ꯅꯤꯂꯃꯅꯤ, ꯀꯦ ꯁꯁꯤ ꯁꯔꯃ, ꯂꯥꯏꯇꯣꯟꯖꯝ ꯅꯟꯗꯂꯥꯜ, H. ꯏꯟꯗ꯭ꯔꯃꯅꯤꯅ ꯆꯤꯡꯕꯅ ꯅꯤꯈꯤꯜ ꯎꯁꯝꯅ ꯍꯤꯡꯂꯤꯉꯩꯗ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯊꯕꯛ ꯀꯌꯥ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁꯝꯅꯔꯝꯕ ꯂꯅꯥꯏ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯋꯥꯐꯝ kaya ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯌꯝꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯔ ꯒꯨꯋꯥꯍꯥꯇꯤꯗ ꯆꯠꯇꯨꯅ ꯌꯨꯝꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯔꯨꯅꯕ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯂꯧꯈꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯈꯣꯏꯔꯤ ꯐꯥꯕ ꯁꯤꯡꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫
Manipur ki CM N Birena Tiranga Utsav Motor Bike Rally Imphal dagi Moirang Phawba ngasi ayuk hatta Kangzeibung Imphal dagi lamthakre. Miyoibana poglibasi mama leibaki damaktani haibasi mareibaki damak thawaina pontha pikraba athobasingna ikhoida mayek sengna takli. Wakhalon nasi ikhoina sago naduna apunba India ma sagat nasi haina lamthabagi thoromasida CM na phongdokhi. State asigi tongan ba Riders Club singna saruk yaduna mau phawba thogadaba bike rally amasu ngasi Kangjibungdagi lapthakhi. Indiana British singdagi ningtamba phangba ngasi chahi humbudra manga mapung pharakle. Asigumba nungarba numit asi ekhoi Indian amoina chokthokpham thoi haina CM na phongdokhi. Nakalamaromda BJP Nauria Pakhanglakpa Mandal na susenduna India gi ningtamba chahi humbudra manga surakpagairoina Kendra sigi MLA SKB na nupi ngaktagi oiba rally motorcycle rally amasu lamthakhi. Chamaga kuntra mathoi suba Patriots Day thoram sana Janmastan Club kisam thongnasu pangthokre. Athoba sing da hikat lekat tamduna Thoram Hodok Labamatung, Dice the Famkiba Club Asigi President, Vice President Namadi Advisor Loyana, Mirapai Bigi President na Thoromga Marilina Wangang Ki. Lekai Yang Sing Namaribak Ningbagi Isay Amadi Saying Kudol Tamki Amadi Makoida Manamatum Kiasu Yentoki. Dr. Priyoberta, Dr. H. Hemchandra, Thongauzam Navdev, Tokchom Manglembi Devi, Tokchom Kula Singh na Mathang Sitna, President, Chief Guest Amadi Guest of Honor Singh Oiki. Manipur gi nahawariba filmmaker Rakesh Moirangthem gi irol nungdagi hairiba minute 10 sangba short film asida film asi India gi wangmada pangthokpa 18 suba Indian Film Festival of Melbourne Inglisingani kunithoi Australia da utnanaba official selection tawrakle. Festival asi August 23 dagi kuntra fawba online amadi offline oina chathagadaba festival ne. Hauzik film asi IFFM Melbourne hariba Google Play Store gi application asida online streaming tawduna world premiere utli. Film asi Manipur gumba masagi leijariba indigenous culture tradition amadi lon da noma kangdana chakhulakpagi awonba kayagi sapu pirakliba dugi awabadu utnanaba hotnaba film amane. Film asi Taramari Suba International Guwahati Film Festival Inglisingani Kunithoida second best film oina aduga Senior Learner International Film Festival Patna Inglisingani Kunithoidana best film amadi National and International Festival Kharadasu official selection phangraba film ne. Athobasingi numit ka mari leina Manipur Police ki personal Taramari da Manipur Chief Minister's Police Medal for Gallantry amadi Manipur Chief Minister's Police Medal for Outstanding Devotion Duty fangbagi lauthokre. Nakalamaramda Manipur lengaki mathong masak khangna thabak tawba employee amadi department singyoina Manipur Chief Minister's Award for Good Governance English ingni kunmathoi kunithoi pinanabagi damak department amadi individual sing su lauthokre. Award asida individual category oina lupa lakh ama amadi team category da lupa lakhani yauri. Hayeng pangthokadoriba ningtambagi thoramda manasing asi lanthokadoribane. British ki loilam lengak thagi Manipur na ningkhat tamba phangkiba chahi humbudra manga suba numit pu ningsingladuna ngasi ayuk ibudo pakhangbagi paphaliekpa phiral chingkhatuna paihankre. Kwakaithel da laiba mukogi office mamangda mukogi advisor Ito Tongbram Sangso Koireng Siam Sundaram the executive member sing yauna amukogi vice president Koijam Helena Piral Chingkhatki. Manipur ki mafam kayada pangthokna khibagum Jiribam da su August 13 na lakpada Kangleipaki ningtam phiral malem da maningtam na isa isa gi yum da tanatana mafam da pakhangbagi pafan phiral paihankre. Panbayai English amaga chamapan niputare ki August 13 gi ahingnong yai da Manipur ki sana konung matamadugi ningthau Buddha Chandra da ningtamba si sinarambani. Masibu ningsinduna tharomasi pangthoktuna lakpani. Numidasina lakpada KSA amadi Jimwa ki thomisingna punna Jiribam branch ki KSA office tasu pakhangbagi phiral ningtam phiral chingkatuna thoram pangthokhi. Loinana Jiribam gi tongan balub MSU MSF ajuka KSA IPSA Jimpal nasu magi office ta pakhangbagi phiral chingkatuna thoram pangthokhi.
All Mizoram Manipuri Association ama Mizoram nasu Patriots Day Archive Hall Aizol da pangthokre. Patriots Day gamri lendana mahiroi singi drawing amadi painting competition su pangthoktuna mana mathum kya su yenthoke. Tharamasida Dr. Ahong Sangbam Maino, Professor and Head Department of Pathology, Zoram Medical College na Chief Guest aduga Professor Laurembam Lalit, former Dean Mizoram University, Associate Professor Dr. Nongthombam Dhyamsana, Veterinary College na Guest of Honor sing oike. Tharamasida Saireng Waring Pava amadi isay nongmaina maroiba thoram oike. Asumna Tripura dasu Manipurgi ningtam landa thawaina pontha pikraba Jubraj B Tikendrajit amadi Thangal General bu ningsing laduna Agartala Taro Maithei Lekai dasu athoba singi ningsing thoram pangthokhi. Takhelaima Tengbang Loop amadi Manipuri Literary and Cultural Forum Tripura anina punnasin langduna pangthokiba ningsing thoram asida Marup Pauchegi Joint Editor RK Tarunjit Forum gi President Ningombam Bir amadi Takhelaimagi Vice President Khundrakpam Prajapati na mathang setna athoiba mithung ikai khumnaba mithung amadi thoram mapu oike. Forum gi Secretary Khoi Mangal na taramna okpagi thoram warol thamki aduga Takhelaimagi Secretary Khoisnam Birlana Thoramgi Nungi Oiba Warol PK. Thoramasida Handak Metric Parikyada First Division the Pass Torokiba Mahiroi Mari Habadi Ketrimium Sucharita Ningthozam Vishal Konjengbam Amisha Amadi Ningthozam Madusmita Singh the Lengyan P Saktakche Amadi Lupa Chonga Chonga Kudol Oina Piduna Pungning Wakal Thogat PK. Aroibada Thoramgi Saruk Amoina Lebagning Bagi Isaida Mamta Tutubi Sananu Ombisha Aduga Sereng Pabadana Ningombam Viva Mutum Rekha Laipubam Pratima Khundrakpam Konika Madi Sapam Susmanasu Sarukyaki Tongatabam Amanna Pungcholom Utki Saknari Bisesakpi and Rakina Khongzom Parva Satuna Miyamgi Pungning Chingsin K Agartla da thoba singing sing numit pangthokpada tengbang pibirakpagidamag amuko asangwam netrajit amadi Musuksana Rajkumari bu forumna thagatpa phongdorakle. Northeast Valiant Women Freedom Warriors Independence Day celebration gi matamda ikai khumnaragani. Mainland namasak khangbidaduna leiraklaba awang nongpok lamdamgi nupi Freedom Warrior ahum haibadi Mizoram gi Lalnu Ropoi Liani, Manipur gi Rani Gaidinglu amadi Meghalaya gi Fan Nonglait Hayeng August 15 Lengakna New Delhi da ikai khumnaba utlagani. Makoigi portrait sing Red Fort ta kinbasu hawkre. Aroibada ngasigi tentakpa maroiba pau khara. Lagliba academic session asidagi history amadi geography asi class 8 tagi hauna school sing da compulsory ohelagani haina Assam gi CM Himanta Biswa Sarmana lauthokre. Guwahati gi Lokapriya Gopinath Bordla International Airport International Passenger Flight Service phangnanabagi sem saba pomba loikre. Bhutan gi National Airline Dhruv Air Bhutan Guwahati amadi Singapore gi marakta lagliba September 8 dagi service hauragani. Sikkim da Independence Day gamarina sanakiba football match amada khudthoknarakpadagi ngak senanabagi thamba security personnel fauba ayengba singna phubikre. Meghalaya gi CM asidi Delhi na khanba life dibini haina State TMC Chief Mukul Sangmana ngasi phongdokre. Center na naga political issue asigi solution piba pami adubu masi yana nabagidamak naga sing inclusive oiva tai haina State BJP President Tamjen Imna Lalong na phongdokre. Issue asi santaini nabagi matangda BJP da maral shiba yaroi haina so makna haire. Jahi kuntragi matung da Kashmir da ihan hanboina multiplex cinema hangdoklagani. Maming leraba stock market investor India gi Warren Buffett haina khangnaba Rakesh Junjunwala ngasi Mumbai gi Beach Candy Hospital da laikhidre masagi jahi humphuni thoi sukre. Duran Cup ki chamga kuntrama thoi suba edition lakliba August 13 dagi haurakani. Amadi Congress President Sonia Gandhi tha ahumgi manungda anirak suboina ngasi amukasu COVID positive oibadagi isolation da thamle. Ngasi gi nadi Arambai News Guwahati da mitilon gi pau sandok chaba matang installation jabaga loinana tabiriba singbo amukasu hanna kurumjare.